खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बिजनी विधानसभा बियाबाव बारग' बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देनि मुङा गो बेक स्ल'गानजों गोमसारदों। बे समाव बयबो मिथिगौदि बिटिसिनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबाव बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोआ एलायन्सआव गेलेगोन। थामहिनबा बिजेपि आरो BPF नि गेजेराव सीट शेयारिं खालामलायनानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन विधानसभा बिसायख'थियाव। बेबायदिनो बिजिनि विधानसभा बियाबखौ बिजेपिनो हगारना होनाय जासिगोन होननानै लोगोसे बे बिजेपिनो हगारना होनायलाय अरूप कुमार देआ बिजनी विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै गसंगोन एबा बिजाथि मोनसिगोनखौ लानानै बिजेपिनि दैदेनगिरि बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों सोमावसारदों अरूप कुमार दे बिथांनि हेंथायाव आरो बिथांमोना दाबि खालामदों जुदि थारैनो अरूप कुमार दे बिथांखौ बिजनी विधानसभा बियाबाव बिजेपिनिफ्राय जुदि बिजाथि फसङो अब्ला जों बिजेपि दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे लामा नागिरना लागोन होननानै गोबां रोजा रोजा रायजोफोरजों लोगोसे रोजा रोजा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा अरूप कुमार देनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। लोगोसे अरूप कुमार दे बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव सासे बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा जानानै बिजनी ओनसोल लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव जेबो खामानि मावफुङाखै आरो बेखायनो गावनि समष्टिनिफ्राय अरूप कुमार देखौ गाज्रियै फेजेननानै दोननाय जादों होननानै अजद दैखांदों बिजनी ओनसोलनि बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसिआव बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव एलायन्स जाबाय आरो बेबायदिनो गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब थानायाव बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव बियाबफोरखौ रानलायनायनि बिसायख'थि गेलेगोन। बिनिनो बिजनी विधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलोआ टिकेट मोनगोना रोखा जाबाय आरो बेबायदिनो अरूप कुमार दे बिथाङा बिजनीआव बिजेपिनि जानानै बिसायख'थि एबा बिजाथि गसंगोनखौ लानानै बिजेपिनि रोजा रोजा सोद्रोमा आरो मददगिरिफ्रा अरूप कुमार देनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। কাৰ্যালয়ত যি এটা প্ৰতিবাদ মানে কাৰ্যসূচী চলিছে আমি ইয়াতে সকলোৱে একেলগ হৈছো কাৰণ এইটোৱে যে আমাৰ যে আগন্তুক দিনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যি কেণ্ডিডেট বৰ্তমান আমি শুনি আছো যে অरूप দেক দিব বুলি সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীটো ৰাখিছো যে আমাৰ বিজনীবাসী ৰাইজক আমাৰ ইয়াতে যিমান কেণ্ডিডেট দাবীদাৰ কৰিছে সেই কেইজনৰ মাজতে আমাক প্ৰাৰ্থী লাগে। আমাক যদি বাহিৰা প্ৰাৰ্থী দিয়ে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই কোনোৱে কাম নকৰে এইটো খাটাং কথা হল আৰু আমি বিচাৰো আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ এই মিডিয়া যোগেদি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ যিমান নাৰী আছে ইয়াতে সেইবিলাকো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ বিজনীবাসীক যাতে বিজনী কেণ্ডিডেট দিয়ে সেইটো আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মুৰব্বী আমি বেলেগক মানি নলওঁ। আমাৰ ঘৰৰ মুৰব্বী আমাৰ ঘৰৰ মানুহজনে লাগিব যিহেতু আমাৰ বিজনী এটা ঘৰৰ নিচিনাই হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ ঘৰৰ মুৰব্বী গৰাকীয়ে কেণ্ডিডেট বহুতো মানি লৈছে মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিটো 9টা না 8টা আছে জানামতে সেই প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে যিকোনো একজনক দিয়ক আমি দিনে নিশাই কাম কৰি যাম কিন্তু বেলেগ মানুহ যি মানুহ আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত কোনোদিনও অহা নাই আমাৰ লগত লগ ধৰা নাই আমি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হয় আমাৰ লগত কোনোদিন মত বিনিময় কৰা নাই সেই মানুহক আমি মানি নলওঁ। ইয়াতে ই যদি আমাৰ টিকেট দিয়ে তেনেহলে আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা কোনোৱে কাম নকৰো এই বস্তুটো খাটাম সেইখিনি অনুৰোধ কৰিছো।